Mentang ini page mano banyo ra ya ka kusnam Ballon d'Or mentau snem Hajar Peulai gaderu ke edition ke bahan riu pinyo. Ki player ki basyajet ban yakni ya ka kusnam ki don hadu live peungut. Ban napdeng gini ki live peungut ki player ki badon haka top 4 kilong Mbappe, Haaland, De Bruyne, badu Messi. Ban napdeng jong gini ki saungut Lionel Messi ula kurbiang ya ka kusnam Ballon d'Or mentau snem Hajar Peulai. Bala IT ya kan khusnam show Lionel Messi dau try jong klub Inter Miami u David Beckham. Bat kan ga ru ka sin ga bapra na mentau Lionel Messi bani ora ya kan khusnam Ballon d'Or. Kirang ile kai ga babut hadin jong Messi kilong Haaland u bawan ha kerdan ga baar u Mbappe u bawan ha kerdan ga balai wad u De Bruyne u bawan ha kerdan ga basau. Bat nagaliang ki kentei ka theyele kai nagari Spain ka blayo best player ha ka Women World Cup Hajar Peulai ka aita na bon mati ka layo ban Korea ka Ballon d'Or nang banta ki kentei. Kiway pat ki award ki bala sam ha ka mid kilong ka Copa Trophy layo ban Khur da u Bellingham ka Yachin Trophy layo ban Khur da Martinez. Badia gagat mular awal layo ban Khur da Haaland.